Саламатсыңар достор. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Эва зона режиминде же башкача айтканда аренада 2 миссия аткармакчыбыз. Бизден алыстабыңыз, анда эмесе кеттик. Аренада 15 oyun. 15 oyunun 13 бүтүппүз. Тайко калыптыр. Анда эмесе кеттик. Так, Эва зона киребиз. Терминатор жагатма. Cover me! Expired! Reloading! The blue team is leading as domination soon take over a base. A weapon crate has been activated. Reloading! Cover me! Reloading! Kill! Cover me! No mercy! The blue team is leading Nice as shot. domination enters the second half. Clear! Reloading! Cover me! Enemy down! Reloading! No mercy! Cover me! Nice shot! Clear! Nice shot! Reloading! The Enemy down! blue team has taken a base successfully. Жакшы. Биринчисин жеңдик. Анда эмесе экинчисине. Please get ready. Base C has been activated. The blue team has occupied base C. Dead! Reloading! Clear! Cover me! No mercy! A weapon crate has been activated. Enemy down! Reloading! Nice shot! Cover me! The blue Target team down. is leading as domination enters the Kill! Cover me! Expired! Reloading! Kill! Cover me! Expired! Reloading! Enemy down! Cover me! Nice shot! No mercy! Enemy down! Cover me! Dead! Reloading! Kill! Enemy down! Nice shot! Cover! No mercy! Kill! domination enters the Target second down! half. Reloading! Kill! Expired! Enemy down! Dead! Cover me! No mercy! Nice shot! Clear! Reloading! Kill! Dead! Expired! Dead! Target down! Dead! Reloading! The red team has taken a base Так, мы с successfully. жеңилип калдык. Аны көрөлүчү миссия.
Не дейт? Так, М4 ташнасы менен 3 адам дейт. Жо бул биздин миссия эмес го? Хорошо, ал кое берели. Так, аны мына колдонуп туруп көтөрө алайлы эрпени. Так, миссиядан жо биздики кайсы мына жакта беле. Так, эмне үчүн мен 2 ойнойдум го? Эмне үчүн бирөөсүн эстебей койду булар? Ладно, кеттик аны дагы бир жолу. Base B has been activated. The blue team has occupied base B. Kill! A weapon crate. Cover me! Enemy down! Nice shot! Reloading! Cover me! No mercy! The blue team will soon take over a base. Reloading! Target down! Reloading! Kill! The Enemy blue down! team has taken a base successfully. Base C has been activated. Expired! A weapon crate has been activated. Cover me! Kill! Reloading! Enemy down! Cover me! Expired! Clear! Reloading! Dead! Cover me! The red team is leading as domination enters the second half. The red team will soon take over a base. Target down! Reloading! Kill! Cover me! Enemy down! Cover me! Target down! Reloading! Nice shot! Cover me! Dead! Cover me! No mercy! Reloading! Expired! Target down! The Red red team team has taken a victory. base Nasıl da jengip kaldık. successfully.
Ну, жеңгеле деген жер жок эле. Так, урматтуу достор, ушул карточкалар ойноп көрдүңүздөр беле? Ал экрандан түшкөн карточкаларга басып үлгүрүп калыш керек. Ичинен ар кандай приздер чыгат. Белектер. Кээде батл поинts, кээде мындай купон бөлүктөрү. Вот 6 болуптур. Так, миссия. А вот. Айттым го. 15 миссия бүттү. А вот бул жерде 6 жолу жеңиш керек экен аренада. Так, дагы миссиялар бар экен. Так, транспорт менен 3 адам. Так, мени бирөө калыптыр. Дробовиктин жардамы менен 8 адам дейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз менен болуңуздар. Жазылбаган болсоңуздар биздин каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Эгер досторуңуздардын арасында бизге окшоп ушул оюнду сүйгөн адамдар болсо, бул видео менен бөлүшүңүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Кыргызча Pubg мобайл каналы.